Ini bumbunya. Lihat bebek sama anak-anak. Peternak bebek di daerah Pakem. Ini anak-anaknya sama Maher sama Ibu E. Oh ya, bisa ditang Pak. Oke, dikukus. Dikukus. Langsung direbus. Ini pecah siji ndredeki. Nggih. Nah ini. Minggu nggih. Lah aslinya pundi, Pak? Daleme Turi. 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 Oh. Tapi punya rumah di Ngelo, Jalan Urgo. Oh nggih. Karena kesibukan ini tidak ditempati rumahnya. Oh nggih. Kan urusannya anak. Nggih. Tapi tetap bapak melu. Melu, Pak. Nah itu rada. Betul. Anak bola bawa keberadaannya gini. Ini kawa putrane. Nggih, sing dibur, sing wedok anak mantu. Nggih, nggih. Nggih. Bulan 10 wingi kok nikah nih. Oh, Wis umur 30 poso. nggih, nggih. Sane gula ndok angel tenan. Nggih. Ten minggir. Rego selikur, likur, kon jiwa-jiwa. Nih sekalian mamang. Tuyul. Nggak usah. Ora iso. Awas Maher ora ngono kuwi. Duh buah, pakan ulo. Ya nggak bisa no. Satu. Nggak bisa. Ya bisa. Mana? Jangan di sini. Nek jelungup piye rek kecemplung piye?